atomic bomb chu boruak mur atomic nuclei lian deuh ho phel darania chutiang ta chu uranium plutonium hengte hian in tharui chaklutuk asiam ta thrinani hydrogen bomb chuanin atomic bomb chu nuclear fusion bomb halkang tu a hmanga chu chuanin hydrogen isotope ta chu helium siam turin atial tani hei hian in tharui tamzok asiama abikin thil in bel boma tanga neurons ronin siam chuanin nasa zokin atike darle tani nuclear bomb hi chehni oma pakhat chu fissona in ngat atomic bomb kan ti ang chi henia adang le chu fusiona in ngat hydrogen bomb kan ti heni ama sa zok hi chu heng materials uranium le plutonium atom om pheldara tanga puak thei tha hrui na tuk siam ania hydrogen bomb ero chu thermonuclear bomb po antibok thrinani atom pani alkopania hei hi ni te satu ang henia chu chuan atom bomb ain ale tam takin energy paina sa zokani al kang tur hianin temperature sang tak amomoa chuwangin atom bomb reng chu atlang puin hydrogen bomb ti puanan man ani thrinani chuwang chuan atom bomb reng chu nuclear bomb ani ti hriat ngal sel turania mase nuclear bomb zong ta chu atomic bomb an ni vek lo thungani atomic bomb chu uranium 235 plutonium emota chu nuclear fission dan manga ti puania hydrogen bomb chuan in tritium le deuterium in bel bomb na in mayal angin om tamai ni ti chuan heng te hi temperature le pressure ne na bo sain tritium le deuterium atom ta chu arolin helium siam turin unfused awak maya chuta energy apek chu asang le ni bomb ti puak thei tur khopa tha hrui chak hi pakhat chi oma chu nuclear fusion ani nuclear bomb hi holam ve taka siamania radioactive material pahni ta chu na taka innek tirin chu in nuclear reaction asiam tani anvir chak tir pole tha hrui ape chuak na sating ani maya ti chuan apuak ta thrinani hydrogen bomb chu nuclear bomb soina chi khat ani theina lai oma hydrogen bomb chuan radioactive material pahni te ti puak turin nuclear bomb ahmanga heianin na sazokin chiatna asiam thei thrinani atomic le nuclear chu thu monania hydrogen bomb hi nuclear bomb pa ngai aya thok na fe zokani nuclear weapon chu thil puak theini in nuclear reaction atanga tha hruila khania fission le fusion so polemo tanga siamani fission bomb test masak ber chu TNT ton singni nena achak zong inang vela ngai ania thermonuclear bomb test masak ber chu TNT ton zanena intuka ngai ani thermonuclear weapon hi pound zani le somli ayat le marit anitlang puya chuwangin nuclear bomb te vetak bomb pa ngai tiat velek point khopui pakhat ati chevek thei thrinani nuclear weapon su indona voi ni che manani to a United States chuan indopui panina top lam August ni ruksang ka jako somni le panga khan uranium gun type fission bomb code name little boy chu Japanese khopui Hiroshima athaka nithum nu nikwa August khanin plutonium implosion type fission bomb code name Fatman po Japanese khopui nang Nagasaki athak le tani heng bomb po kai hian mi noi ni lai thi in hliam tam tak an omboka ti chuan indopuya chuan Japan an tlom tani United States, Soviet Union, United Kingdom, France, China, India, Pakistan le North Korea te hian in nuclear bomb an neya Israel po hian anei venge turan ngai ni South Africa hian tun ma khan nuclear weapons anei ve thina ma se chi in clear shan na sarkar chuan in aron thiat tani ti chuan nuclear non proliferation treaty ya antel zuita international safeguard lam a hoitani American scientists in some compol chuan kum sang hi le som patnia chu danin nuclear râlthuam chu singkhat le sang sari ai tamma khovela hian omani nuclear radiation chu mishing le nunna nei thil nung dangte tan poa hlom takania nuclear bomb po ka wanga azung zam boru ka thlok kwal vel ta chu ruate ron sur thatelin nunna nei tan a hlom lea Russian nuclear power plant po ka wanga nuclear radiation leak vak mai po kha mitam takin an thi puyani kha radiation hi boru ka azam kwal vak maya thlibeng na lama azam dar ta chum zel mai ni chu nunna nei thil nung ten an taksa an kaya ni ve chuan anua an chet pha don ti na nia zengna narf lama harsatna lungnat na le chi sang athlen ta thruina ni
Russian nuclear power plant na puakhan radiation an leak tawak maya chumi thian fai tura Russian sarkarin atir zongjong ta chu anu kumsom hnia an thideu vek mai ni mundang ain power plant omna huna hian radiation atamin achak hle boka ahuna radiation kai thil ta chu glove bun chung point khoi chi an ni lo ni elai huna radiation omta hi a percentage atamnu tu ka wangin mishing tan chople chila thi pui tham khopania Boruk a nuclear zungzam lengvel ta chu atamnu tu ka wangin thian fai tura mishing kalte point thomna thatak inbel chungin an kala chuti chungpo chuanin chulai huna an omlai chuan zang hui tideu muk chomol angin anin hrethin ani chutia radiation atam em awang chuan omrei chi ni lova chulai mun radiation thian fai tura thok chuak te po chu arei bera second somli vel bak om chi ni lova chuti chung lek po chuan radiation an kai cheu man ta thin ani thok tu ta chu rei lo ta chung lek leka in thlak selin mi sang ni chuang line na chu an thok ani chulai mun power plant omna laya radiation kai thil reng ta chu an labowa an thian fai tawak maya power plant building chunga tanga nuclear radiation ron put zel danan building lian pui an sak nan ta tok mai ni aramtana thok tu ta zongjong chu anu kumsom ni vel leka chuan radiation an kai wangin an thideu vek maya thilem lo tun thlenga ladam te po chu an thrisel na a che hle bokani chulai na thok te mai baka mun sang sanga radiation hi thli na kalpui na sa hle a chumi hip tu le kai tu reng po chu an dam rei lo hle homani chu tiang tak chuan nuclear radiation hi a hlomani a apuak po hlom le rap thlak ti to nak laya azung zam lo om ta cheu chu khovel tan aral mon thlak lo tak zetani